Tukamirane re mubunge wa Centurimenti Kirema Gushine na uretie ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza uchianira mpale tikaluno ntuka iteneka ni ya kanende untu bonde bwetekeretie ngavana akethira kingwa kumetine kaitene ko Kirema nethrete akimeneria CS Moses Kuria akiwa Moses Kuria neka kwa area tongere ba kaunti ya Meru ndoni na bakiwa nende bakaromba Rais Ruto kwithire mwebelie tene no ntubo kumira siasa cia kaunti ya Meru. Tutaulizana tu. Muite aseme kwa nini amenishika. Na kumane ne kareka rentu kwegoro erotero ruiga rotero Centurimenti jame gijiro berkodo je kareka are ke mudia gavana Kaira Mwangaza alethere muthekara rawama emsio gitone keu ne nyankoroki mubungo gitone keu ntukwenero nande tunamunyaka kwetwa tutiri mana bungo gitone iki jobu mheshimiwa Kirema Gushine na tuketha tuyomuria mheshimiwa yowe orunjirire nte twiromba kwethira kareka ne rotero Centurimenti mbere kamwe bwaga mongera no tubakiuria keu igoro te unindira ujirire mantu yara ya karikire indirombire kuona ndene ya TV ugoron na kiri mitandao ndona ngabana narari ruiga unintire na ageta ruiga na kinya MC atire ije no tuindira muririe na ngabana na kinyitera tuga isandaing stage. The point of undying stage ke Kimeru okethra muntu gukua kana oketha muntu witite aruji eta kioje nyama kenkeya be baronere biche na barabara ari baronere te bori chira mugwete na inya muthiene karare mere ngarine na kuremera ngarine muthiene kara chumerie mwanka kinya ku embarrass OCS mutinda which I am very sorry about it na mutinda itokomwenda Centurimenti akaigware embarrassed na itina ntuba Centurimenti nguge OCS ura wetu akariene kinyera ngabara na mu intimidated na mu embarrassi na kumuforce kuga sole no tiwa thithitie babu ibuje bere were kiraito na atwirite Kawira drama queen na Kawira no drama queen no mongaga continue ku perform drama na nuje mukuru wa no rwimbo na rwimbo rore nya drama no abatura kuthithia na ndi bara bere bari yasete kumanja ke urabaka thithia kenda bona public sympathy uto kwaria na arua iba ukari ubishine kwa ngabana na babangire bageta nyweri pero tutauki konyweri mheshimiwa kugweta polisi baronekanire kere video bakiuga bakiromba nkome kana urekeri na boga irali mistaken identity batramenya ngabana mistaken identity te kumenya ngabana mistaken identity ya event kethera ni okorea ka kethera ni ngabana ku one family one cow one the family nereta mistaken identity ku ngabana batramenya utotije Kawira na ndinde ne Kenya kuringana bituko biawe ne no menyakana na wega kana okamenyakana na ui ndura maira chia itumite amenyakana imuntu wonde ma na aru imbonere kuria commentete age ataka agachagua akiwe gachagua gutuma manto ya Meru jakarikika kuria noe is a populist Moses Kuria ngakwira Kawira nkabua kairi kuria natike gwataki gachagua no ntutika agwatakira gachagua DP kaugaga manto ya Meru state yete tonyera yore tonyerere kaire uga Kawira na kare na ndi Meru netigwe making decision yayo yongwa kulingana manto yayo lakini naru oringe ona kulingana na Twitter chakulia na manto yara kwa raia ikona jaka chagwa no insight Meru etaginiste ngabana ari oro manto yayo engwa kwa una ndi no monkanto beto bamenyo na nyana naru as we are talking ngabana na fitina na onitaka na unika ndegete kuithira ndina thina na ngabana nante kwenda mantu nweni enda gwita nete aruje wenga natikane nani fitina na kumira aliuga oni ndo mo baraba ku insight impeachment yewe I'm not interested oni te kwenda kwa ngabana ni lakini kuri ya tana mbere leti tena mbere batu tugeta kiruto no tuno employo we no mo appointed tuge kuri naye warning atikane na mantu ya gutonyera Meru woni kalije me woni nyano bume jane lakini woni kale categorically kiruto tumwira atiri enga kuria no ntwate kwitangugewe kethaga kwenda kwa president wa Kenya etera 2027 yarombe kura cia kinya korombo na ibwega kiri IG kome no ntwa gukirarify mantu ya polisi o nkuwa ni ukorari kurasimisa aho OCS ukethera akaritia ntukumwembarasi mbere yekuru na twana na akuru it is not right Kawira nothing atobwega akethena problem yekiongo nonto kwetu mantu mbiji ntenda kuga tumemene na thina ile na cio turakale ya tumanto to turaka lakini omba kuthangikia Meru muno na problem ciawe
Igoro mheshimiwa kuna mutononya kwa munini John Paul Mwirigi naraugire bubwega kiri gavana Khaira Mwangaza na chumiria thaeji na thithi urume achibuta ngwe kana chebire ngoge na resign nonto eja gwitojo eja gwiteitwa 2027 ne atumba kwethira kivai no go share the same sentiment oni ntego share sentiment yewe John Paul resign nonto resign igatura ithina kiri batu nonto no eje kairi na ndenetere engwo burua impeached burua ne urati korochoka ii ati korochoka kairi thine wija gutuchokera kairi kamuthia ura kampo mbobwira ne ati thine ikura na mandamano na ara gwetu mukiria ndira jonete TV ne koroja antu ba businessmen na resident ba area bakiuga skulu ekuthiria antu ire mukiria polytechnic na mwalimu rori kwa tu perform bwega ambere ibanganirwe I have managed in one or the other mwalimu ura batirenda twitha twinwe Mrs. Moguna has been transferred and we have a new principal now. Na kemuthia buru nonto wakiri na no itire twekiri ntetoni ya siasa no thomete charges ira chekiri ni MCs babunge Contemero against governor Khaira Mwangaza trendo twire kuma kiregana honest uitigirite buru no balance chances chia we kwithira choka na ala Khaira governor ikaliate chances chakawira guchoka uju amenya kuma na aria aretwa uju guchoka kairi na chances irio kawira gankwire kethiro tireiji possibly mbuga bangi bokwira gukwira ama after public participation matoya yonde jakinya Nairobi naja in 99.9%. Na zejo maonija mubunge wa Gitokyo bunge Kement Central bana Kirimangoshire na kira kiriona ndi maonija ko mongera ntinajo kuigwetera na kuona pime bingi bire twitite ethro gavana Khaira Mwangaza akethro echokera gontokura na kuendelea kwa gavana Contemero kana no kwana nkiripotera Ntosharu TV kumaji karone bya bunge kengi na ngine ne kirine ke mushusho Nairobi mbita Boniface Mongera.